السرفي مجاره من ميفانك برز دكتور فريدون سعدون شورفكار سياسي جا قامشلو بريا سكايب يويد قلمه با دكتور زور باشا تو هاتي دكتور خير هاتي فيصل مقداد دبيجا كرد بشك رسنن جا سوريا بريان هاجي بشار اسد جي اف دروشمه دقوت هروها دقوت ما بس تا فيصل مقداد جوي اخفتنه چيه او اخفتنه جديه يعني شو تشتكي ديكه لبيها ایوار باش يعني براستي اف دخيانيا هانت دوباره کرن مجنه هادجنه مجده يعني جرا پرینا 2004 12 اداره ده سر کمار سوریه بخوانی سر زمان وی شاغل سر راگاندنه ده هدیتنا که ده لسر قنالک سوریه او اینا گوت يعني کرد بشک سرکن جواکا سوری او دبو دما یکم يعني دخيانيا یکم سر کمار کی سوری پیناسینه که به هبونا کردات که سوریه ده بلينا يعني اوانتم دبوتن كرد لسوريا توننا اف جرك هانت دوباره كرن ام كتن قرانا سوريا ده براسيش 2011 و بيدا دي ساجي هات سر زمان و سر راگاندنه و داخياني هات دركتن قوتن يعني كرد بشك سركن جبا كان سوري و دبي املوانا خودي دركبن و دبي مافيا وانا مسو غربه اواج قال لك جاران هات دوباره كرن يعني 2013 دي سر كمار سوري اني سر زمان 2015 ده هبدتن كوينا قناه كروسي ارتي دي اني سر زمان حرب هر يعني برپرسيار سوري سر كرداين سوري دولتي اوناتين سر زمان دبيجن كرد حقق وانا البدوري هي اوات كاتا كسركن د سوريا دج برولوجي يعني دبي ما في وانا مسو غرب لي مخابن يعني بلا فاجي في اشتهاني ورا جاندنه هاني داخلين دجي يعني 2017 وليد المعلم دي ساني سر زمان قلت يعني ام دوی باوریا خانه دنه ام قاربن به کردار دانستاندنه که بکن حتی لسر اتونومیج يعني حتى لسر ذبريا كخسر لپاش وینا بوسینا شعبان آنی سر زمان آنا کا فیصل مقداد بوی وزیر دربه دیسا دوباره دکه وی گوتناهانه لی مخابن لسر عربی با دانستاندنه که چید بن ده هبیتنه که چید بن يعني دنابرا کردا تیده حتى انا كاوانا تبرهم ندانه تانجام ندانه يعني وقت قابا قد راست راستين يعني دانستاندن چه دبن لسر ماسايا گفتگوی اوانا وی چاغي تشتكي نادن يعني خنادن تشتكي لسر زور باشه دكتور فيصل مقداد بشك ادنا اختن خدا دبيجيت امرينادن سوريا ورا بارفكرن سوريا ولاتكي بچوكه يعني نكاره دابش به دولت کدنا و سوریه دا دروز به هند کردان بحثا دولت کردی کریه او کیجان آلین کردین لروشاوای کردستانی بحثا دولت کردی کریه يعني براستي افينات كان حنجتك يعني جبوك بيجن انه تشتكي كردال بيدا بريتشنا يتم حرقة سر زمان دوزا ما في كردات سوريا اوانات بيجن كرد كسن يعني دا خوازا دا بشكرنا سوريا دكن دخوازن دولت دا كردي بيدا برهاني دا آوا بكن جبرولوجي يعني امني كارم تشتكي بوانا دنا حتى ابو سينا شعبان جا فرجيهات كرن يعني قلت كرد دوزا ريفابريا كخسر دكن قلت وقت قاوا كم ريفابريا خسر بوادن وبكن ما فقط دستور ده ابايا يعني وقت تشتكي جبو يعني دروجن بيده پرچکرنا سوریه نخوازن تشتكي بدن ونادكن حجتك كردات تجاي دوزا پرچکرنا سوریه نگری دابش کرنا سوریه نهاتی کرن ابايا لي ابايا تهمتك اش كردار تم حاضر شما به تهمت دروز دکن يعني دخوازن چه پیامک مسجك به تهمته بگینن يعني او بخو مساج وانا لسر دو استاي يعني دخوازن يك جي بي قفال تركيا بخون يعني ايش تركيا اردبيجان بقبا هون علي كار بالمره هون تجمن الجامعه بكن يا دوزار رو خاندنا ريجيم بكن كرد اللي جماعه امكارن علي كار بالموانار وبهلك سوري بيدا بشكرن لسر سينوري وي باشور يعني دولتك كرد بي افاكرن افاجه باندورا كوينا يقول لك مزن لسر هندري واب لسر كردين باكر هاب كردين تركيا هذا جبروا لجي يعني التركا بيترسينا يجي وادي ترجد هندري سوريا بخد جبر سوريا راشتي باري عروبته يعني او بيجن ام دلن عروبتين فابر نما هانجي عربين هندر ايج تبلي قصدي بن تبلي ربريا خسر بن جوانار بيجن اف كردانات خوازن دولتك كردي بدبر هانيد اضابكم وتشدوزه هون تبلي وانا بن هون الي جري وانا هون بيجري وانا يعني دخوازن كردا وبيكات عربات دبر رجاوي كردستان دجي وانا جهف بخن يعني تيك زيك نظر وانا ده چه نبه برولوژی یعنی اف مساجه هنه لسر آستا کندری لسر آستا در ویج
پەیوەندیان ڕێڤەبەریا خوستەر و شام دچە ئازدانە دیالوگên wan berdewam in yan jî tiştek di rojevêda niye Onaveka dirêjê yani ev danûstandinê di navbera rêveberiya Xweser û rejîmê de çê dibin li Şamê bi sala çêbûn bi rastî yani gelek cara hatî dubare kirin û gelek cara hevdîtin çêbûne çil Şamê û çil dervî Şamê bî derencamên hevdîtinan tiştek hebûye Hettanî anaka yani ti encam nehatine tirê kî rêgir e ji derencaman Emerîka bejdar dibe rêgir dibe astengiyan durust dike li gor yani li gor daxuyaniyan Emerîkî ew dibêjin yani em ti destwerdanê di navbera we û rejîmê din nakin wextê gava gund dixwazin rêkê ji xwe vekin bi aliyê hikûmetê ve û danûstandinê di navbera we wana dî çêbe hûn karibin vê rêveberiya xwe be ya otonomî ji Kurdan re bi mafê Kurdan hûn karibin yani misoger bikin hundirê Sûriyê ya tekev qanûnê destûrê de em rê li ber we nagirin lê alîk dije yani berem ji bîr nekin bir kîjê bercewendiyên wana di Sûriyê de hene û ê herî piştkirin ji wana re Kurdin divê de beranî denî wek yek hevbeşiyeke yani navbera Kurda û Emerîkaya de divê de beranî de hey Emerîkî gelekî yani piştgiriya Kurda dikin û dixwazin Kurd jî bibin weke yani kesin alîkar bin ji wana derê Sûriyê de va bercewendiyan hene pêk bînin ji ber û jî wextê gava binarin Kurd û xwe gelekî nêzîkî hikûmetê bikin Emerîkî rêbendeke ji bi rastî datînin nahêlin gizêdek gavê xwe pêş de babêjin û bigên rêkeftineke bi rejîmê ji ber evaya ji wê bandoreke wênayê xerab li ser jindatê Emerîka vê devera me dihebin. Zor baş e Diktor Mikhail Bogdanov dibêjîtin heya çareseriya pirsa Kurd li Rojavayê Kurdistanê neyê kirin Sûriya ewlehiyê bi xwe ve nabîne. Pirs ev ye çareseriya pirsa Kurd li cem kî ye? Kîjan bê çareser bike? Emerîka welatên Rojava yan jî Rusyaya? Medxwaz Rûs xwedî derkevin li va daxuyanî xwe. Rûsa ji destpêka sala 2018 li Sûçî anî ser ziman û reşpellikeke destûr hat nivîsandin di wî çaxê de gotin yani otonomî mafeke Kurdayê din derê Sûriyê de û em ê piştgirî ji wanar bikin bigin vî mafyanê lê mixabin hetanî anaka çi daxuyaniyek Rûsa dane û çi gotinê hatine gotin li ser zimanên Lavrov wala Bogdanov bi hetanî roja îro ewana pêk nehatine bêhtir xewna difroşin me hêviya difroşin me dixwazin yani Kurd serva hêviya bijîn di derê Sûriyê de lê hetanî anaka Rûsa piştgiriya yani çavdêriya danûstandina bi xwe nekirin di navbera Kurda û hikûmetê de hetanî an wextê ji watê xwestin serpirîştiya va danûstandina bikin dibêjin rêvekirî di navbera we û hikûmetê de çi û hûn û hikûmet digên çi encama hûn digên çi rêkeftina em ê piştgir bin ji were lê em destwerdanê diva danûstandina de nakin yani Rûs xwe din alî hetanî roja îro Rûsa li ser erdê tiştek ji Kurda re nekiriye lê yani ji alîkê de Emerîka tiştek Kurdaran kiriye Rojavayê Kurdistanê Emerîka hetanî ana parastineke ji Kurdar kirine ez bêjim yani gine ji Emerîkaya ba divê devera hanê de anaka wê dagerkirineke mezin ji alî dewletên hawirdor vê wê çê bibe wê zû jî yani wê çi Rûs bana ya çi alîgirên dewletê bana wê derbasî îro avayî Kurdistanê bana tiştekî Kurda ava kiriye ewa jî bihata kontrol kirin yani hetanî ana Emerîkî li ser astak leşkerî piştgiriya baş ji Kurdar dikin yani bes mixabin yani deverên dijî çûn Emerîkaya yani şewqeke kesk de hetanî wek serêkaniye here wek girêspî here wek Efrînê here yani Emerîkî jî ne hetanî dawî piştgirên Kurda bûn wana jî li gor bercewendiyê xwe li gor danûstandinê wana bi Tirkiye ya bi deverên der hetanî bi Rûsaryan derbasbûna Rûsa Rojavayê Kurdistanê ewa jî bi hemangiyekê bi Emerîkaya re bû yani Emerîkî jî hetanî dawî em ji wana ne pişt rastin yani em ne de wa baweriyên handene ki Emerîkî hetanî dawî bimara bin em bigên rêkeftinekê ya em bigên mafê xwe di Rojavayê Kurdistanê. Zor baş e. Berez Diktor Freydûn Saedûn ji rovekarê siyasî ji Qamiş û birêya Skypeî tu gelme bûyî. Diktor gelekî spas.